أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe kala ka wawɗo wonde hoore adna Allah on fo duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo marɗo e mo mara ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ari yettingol ɗo nulal nodda on kadi e moƴƴere tawata nde moƴƴere ɗon nde nafaylan nde nafa on nde nafa ndaro yeyɓe nde nafa kadi kala waɗɗo goɗɗum e moɗum ila yawmel qiyama ko honɗum woni ɗum haray ko laawol kisal ɗen andi ko laawol peewal e ɓantal ko laawol kisal waɗani kon julɓe ɓen e hoore adna Allah on ko wawi yoɓude ɓe wo ko Allah subhanahu wa ta'ala haray hiɓe fonti jungo noddi on faade e moƴƴere ko naɓata en fof meɗen aljanna dande e yiite jahannama haray ko honɗum woni ɗum haray heɓini télé wanowa duuɓi tati laawol kisal haray hino nanguno ka meɗen fi waɗangol en clinique ka tawata niñiraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e sonnaɓe meɗen ɓen ɓe yahay ɗon fi so tawi ko fi jibingol si tawi ko fi ñawdegol hara ko sonnajo julɗo buumiɗo no ɓe buumori noon wawata ɓe kippude hara wona duhiɗo joni noon o clinique ɗo haray nokku on o heɓike haray yeehi e nder duuɓi ɗiɗi tati ɗo fop haray yeehi ha hewti ka timmode haray hunde fof noon ko wa khitamuhu misk timmode ne yo Allah waɗan en hara ko misk joni noon yeehi ha hiɗe mankiri seeɗa e matériel ji hanaɗi soodede fi en wawa udditude hiɗen mankiri kadi seeɗa financement fi ko waweten hettirgol kaydiji go'o ko tawata ɗi wawari hettade tawatelen kalamu joni noon ɗen andine laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki ala e ñalaaɗi ka moƴƴere ɓuri e moƴƴude ka goɗɗo waɗata e muɗum ɗe ɓuri ɗe balɗe ɗe wonɗen e muɗum haray noon nde ñalande ɗo hande e alarba ɗo haray ko hande woni yawmu tarwiya hande ni hajjiyankoɓe fof fewndo haray hiɓe mina ko janngo ɓe daroyto arafa janngo ko alkamisa haray faɗɗi janngo bisnillahi e juma les 31 juillet haray ko julde haray ɗe balɗe ɗo kadi ɗe lanni en andamo be men si tawoyte kadi ko aroyta kon yo Allah tawnoy en so tawnare yo yaafo en musidɓe julɓe tedduɓe duhiɓe e suddiɓe woɗɗuɓe e ɓadiɓe kala ka onti wawi wonirde hoore adna Allah on fof ɗo o appel ɗo wona wonɗo e juutude koyen waɗu mbuuɗi ɗin ɗo heña inchallah udditen clinique on haray clinique on himo e nder Conakry ka wiyeteɗon wani Ndara Ray haray sa hewti ɗon a landige fi clinique on mo laawol kisal ƴettani en on inchallah ɓe wawete mo hollude haray laamu ngun kadi ɓe ari ɓe daari ko yeru ko laamu ngun inni hino manki kon ko ɗum waɗi si tawi men fonti juuɗe e moɗon fi on waɗan hoore mon ɓaaron e laawol kisal haray namin jeeyi hina oɗo jeeyi hina an jeeyi ko julɓe Allah ɓen fop woni ko waɗana fi ka neniraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e sonnaɓe meɗen e ɓiɓɓe meɗen rewɓe ka yahata fi ñawdo ka yahata kadi fi jibingol hara sal inchallahu ko sonnajo wawata ɓe kippude hara himo welti wonɓe kippude ɓen hino welti joni noon hiɗen luttiri mbuuɗi buy ko ɗin noon min torori on li wajhillah waɗiron fi mo tawoyton on waɗiron fi yo julɓe Allah ɓen heɓu ka ɓe wawata ñawdade waɗiron fi ka julɓe Allah ɓe bandiraɓe meɗen e neñiraɓe meɗen kaɓe wawete ɓe yaaɓe ñawde hara inchallahu ɓe ɓittaki ɓe ɓittinari goɗɗo on fuu moɗon hiɗon tora wawɗo wadde mbuuɗu wawɗo wadde ennero wawɗo wadde 10 euro mo be ko wawi waɗude fiyen timmi montal landaɗo on haray ko laamu ngun exige ɗum noon haray ko be ɗum ɗo wawa timmugol joni noon ɓay hiɗen andi ko fewno ɗo golle ɗen fof ko ɓuuri e moƴƴude kon ko eɗe balle ɗo mo be meɗen yo hitti jogannema ɗo hande ñande 7 donkin ha janggo ñande 9 arafa ko ñalande tawayde ala e ñalaɗi ɗi Allah tagui ɗin fuu ka Allah subhanahu wa ta'ala rinninta jiyaɓe makko ɓen e natugol yiite jahannama ɓuri nde ñalande aray nde janggo go'o waɗen sadaka hara litto kadi hara hiɗen hoori jantoɗen inde Allah inchallah ɗo innede ñalande iidi on hara o montanmo ɓe landi en ɗo o wawi timmugol joni noon haray inchallahu on yi o yeey ka vidéo ɗo kala faalaɗo naɓirde ka compte kala faalaɗo wadde contact
numéroji ɗin foppo o yiwe ɗo inchallah. ɓe waɗano yeyi on kadi vidéo inchallah hollugol on kadi clinique on ka woni ɗon kadi eko honɗum waɗa. haray conteneur ji matériel ji kala ko yowodiri fi labtane on kom sodama ga naɓama ɗum ɗon installama fewno ɗo. si tawi no hina ko laamu ngun inni be kon tun haray hiɗen wawnomo udditude, kono haray ɓay hiɗen andi koye leydi sariya ko laamu ngu wi kon be timminen ɗum ɗon ko ɗum haray simin fonti juuɗe e moɗon min torori on fof li wajhillah. mo beyo waɗan hoore muɗum, na ya waɗir ɗon fi ya janggo ya ñawdoyo ton, ko ya waɗir ɗon fi yo julɓe Allah ɓen ka ñawdoyto, yo ya waɗir ɗon fi ka julɓe Allah ɓen neñiraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e ɓiɓɓe men rewɓe. a yeyi woɓɓe harano ƴetti cuñci timmuɗi tis, kono si ɓe yeehi e labtaneji gon ton ɓe ɓooriray ɓe mone ɓe ittira cuñci ɗin e mone ɓay tumɓe tawi hara ko buumiɗo. joni noon a yahay ɗon tawa infirmiére jon, tawa docteur jon, ɓe fop maɓɓe hara ko ɓe buumiɓe, hara ko waɗuɓe niqabji kadi ɓeɗo fop hara so tawi ko ɓeɗo woni ko memuma sonnajo julɗo ɗimmojo ma vraiment haray hiɗa welti ɗum ɗon tun ɗuytante hay musen ndin ko wawata kon santugol. vraiment ɗum ɗo wona gorko janano woni yiwde awrama, woni yiwde ɓandu ma ko suuɗunoɗa e nder duuɓi haray musidɓe julɓe tedduɓe on tororama li wajhillah. mi darnira yewtere anden honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si bani adama laatike fure ɓay en fop meɗen len laatoto fure wala shakka, ko hande ko janggo ko faɗɗi janggo mi anda a anda. haray golle makko ɗen fop darike si wona piiji tati, no tawa e ɗin piiji tati ko wiyete kon sadaqatun jariya, sadaka ilowo. ɗum ɗo noon ko sadaka ilowo jokkodirayɗo ni hande kadi ka yimɓe yata ñawdo ti fi honɗum kala yawɗo ñawdiɗon haraɗa itti mbuɗu ma goto ton andu ko baraji wodanma, ko ɗum jalbinanayma ka gabru ma, ko ɗum jalbinanayma yawmal qiyama, ko ɗum wonano yeyma lampu kadi ka hoore sirate kadi fiya lumboy yaha aljanna. musidɓe julɓe tedduɓe, mo beeyo ardinan hoore muɗum ko adi ardinede, mo beeyo waɗan hoore mum ko kum fanɗi o ko kum fanɗi ko adi hewtoyde ñalande tawata hara hiɗa faala waɗugol kono a wawata wadde, ma hara hay sa waɗi hara ala mo jonna, ma hara hay sa waɗi ala hay goto e hato jinɗo. mo bende ñande ko nafsi nafsi, hewtoye yawmal qiyama ko ɗon Allah inni yawma la yanfa'u malun wala banun, jawdi nafoyta ɓiɗɗo nafoyta. hande noon fewno ka jawdi ndi nafata ɗo, Allah okkorima jawdi ndin haray ittu jawdi ma ndin hande kadi fiyo Allah lontinane. Allah subhanahu wa ta'ala on o daali man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana, ko hombo woni on ñawlayɗo Allah ñamande labande moƴƴere fa yudha'ifahu lahu ad'afan kasira. Allah sowanama ɗum cowalle ennero goto jonnama e mbuuɗi 10 waɗa 10 euro yoɓitama 100 euro, waɗa 100 euro yoɓitama 1000 euro. ko wawi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala o inni man jaa bil hasanati falahu ashru amsalia, kala waɗɗo moƴƴo gotungo yoɓitete ɗum ɗo 10. Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, kala kadi ko ittuɗa ɗo waɗirɗa fi Allah lontinante ɗum ɗon. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala waɗoyɗo ɗo mbuuɗu goto ɗo yo Allah lumbinoymo sirate, kala waɗɗo ɗo mbuuɗu goto yo Allah dandumo ñaw e ñawrede, kala waɗɗo ɗo haysi tawi ko mbuuɗu goto yo Allah yaafo mawɓe makko fatiɓe, kala waɗɗo ɗo mbuuɗu goto mi toriki Allah yo Allah waɗu zurriya makko hunjiɓe qur'ana e sunna, kala waɗɗo ɗo mbuuɗi goto yo Allah ɓuttinanmo ka galle makko, kala waɗɗo ɗo mbuuɗi goto kala ko faala e moƴƴereji adna e lakara yo Allah okkumo. si tawi ko wontiriɓe ga marɓe kaydiji yo Allah waɗu barki e majji, ɓe waɗa kadi toriki Allah subhanahu yo Allah okkorɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en battane moƴƴo. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا